Omubatura bateganisibwe ihunga harimo tumushabe Jovanso w'emyaka 68 otushangira omu musiri ashobangirirwe kandi oguhona tushoborire okwembeere getandikire azakwinja nashanga umuyaga rwanjire urutoke rwona rwahwire sinakozire usama umuryango nayetegereza nagira shimugeno ikibireho ngubasa kutizibira nubu nakubireho umuyaga gwukagwizire n'urubare rwizire nkabizibira urubare rwo rwagira ki rwo rwarwire mu nonga n'umuyaga ibitoke byago hansi urubare rwatera ibitoke imihogo ibitakuri zavonera sigashishira kimwe buri kimwe cona nangwa n'ibikoke mu fire harimo na za pusi zangiye ibiro ziferiremo good chance abana baye bari mu nzu no mu cyaro wanje ruhanga kabakwatiraho inzu yamara kurugaho cyayigura cyo na cyagenda girewe budongo bwayo mbugo buryaho enzura yagwa nakwata rwiji ngo etasindi ko rwiji rukataho mu nzu haze nzure engenze kagwa unabe ndyaho kwatire ngo rwiji naza kuba ndyaho nareba ibati ryayerura imiyaga gwagitwara kimwe hata nayirukanga nakwata umuhanda n'abana banje bona twirukanga twaza hanzwa hata baturabe kiro kubashasha no kugira ngo kwihabaterwa ihungeri tine mwebembeze wena owabirukangirire aba government nibija kuturonda ngo tubaho bururu cyo kizibu cyabaho hino kwija twine cyo kurya ebihimba twine bitoke bikwire hejaretire muhogote kiruho ebyare bikizira yo kuteganisibwa n'ecya Kaburusoke ward na Kabambero kandi ntoce n'emisiri ya muhogo n'ebihimba nibyo bitirwa ihunga nija kutunga timu yitu y'aba agriculture ezeyo ekore reports ezo nizija kutuyamba kureka ngo twatunga ubuyambi na munonga embibo haba emisiri eshishikire gasha kwa Anthony Twine.